Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Central Executive Committee jong ka Nyautrap Aceh National Movement haga jingelang jong ka belalong menta kasngi kan riu terik unaitung arjar arpho kalapen bena bakala sospon no eu presiden jong ka tekaseng na West Coast Hills District uba Hamar Lingkhoi na mar boladan kti bonsoi ka jingtho kabala tho shaka Forest Department ban kirshan ya ka coke factory ka badan hasyalang klaim kanu jingtep jong kinoi lam kani kaseng la ka dei nak unit ki circle newat ka central body u chairman jong ka high level committee ka HANM West Coast Hills uba Arful Kharbani ulai tho bala weng no sisendan uba Hamar na ka presiden bat la sospon u bat ha ka jaka jong upat la thong presiden uba Wilstone Soshang uba jubat menchwa ka vice president ngila khot hajir ya presiden juga West Coast Hills ba Hamar Lingkhoi bat adin bang ngila khot hajir daga high level committee juga West Coast Hills haga South Julai arjar arfo bat ulapla ba ulah sain ya kikot kesla banu bengno ya jing persyak yang ketigi factory ko kepo shalang dan marta kum keseng kala shim ya garai bat ngila suspend no ya kum present ba nado ke South Julai arjar ko umla syu ban sain ginu kesla bat ngila thung bujli ya ba Wilston Soshang badai ubai presiden ba unshat sipor haduk bandalong election nagumta matulun ikam yang keseng tingi kum keseng namar bangin don gijintip bat ula sign marway presiden yang West Coast Hills te haduk mentah haduk ini kesgi ngidang yai persyak ya katega factory cook hapo shalang namar ba kan keta ya kajak benriu kabri unyo trap ba la lembaga jindon yang gigi factory kabankong ke pollution ke kerap keta ke jingibo jeng kemariang nangta ke jingjelai jugi kelajai hapok ketika thain namar kampat de ke jagasor kadang ning sinong iba kam kendiat ndalawan sibon tuli gini factory hadu unta ke jing tip keras ke aku tuli dan makta kinwan kampun kamun syo sai tebot ki sensyar kini factory ya ketika jaga ba kinu susunang di basyong ang taypat kinu syu ban sam ban kani e marla bunpai te kini kui kerja te kata ngina ban tip bangi la tekit ba uklam pra ba uklam om ba ai pisane ai hore wong tang jekerpat dei ya kata bat haduk mentang empat lam bat ngila pisang markli na factory regi factory ro ki klamong ini ba ngila ai pisa ndagi ong em ngim ai ngila syu kerpat u ba unbengno ya ketika jing persya bat ulesai ni takot hadin bangila yo i ha di social media ba kasang tingin na West District lang ba presiden ba Hamar Lingkhoi urun keti ban san ban wengno e ga jing ujor persya i ko tri te ko shalang ha ba pat ba bat ki dikot do le penriu lang ba PKC ha bini bisnam han na wadat ko ga jing ki persya te ga ne ga jing lek marway jong de kustan yang West Hills kelak tak mat yong ong tang HM marway ndai dari penriu hagaba ujue kun berbor ban persya bo ya bo im ke roda ya kino di kompeni berjala kiwan ban kini kam gejam ban masengkam sengjam ha ne gali ini nama i ke jingwan di berjala kalak tak ong tang ya inflock ndai ha kayo kambo jamro ko bun kitari tremolo kila keduk kam ko jam lagari te il IT haga high level committee jong West Coast District ha ba Arful Kharbani ilong ko chairman te kila lum ya ka high level committee jong West Hill ko sautre but kila khot yo Hamar ban pensyai bat ban batai babalai ulek marway balai usain marway uklam yetu wat house secretary basanda no district wat hak isi jong West kumjo te nama kane ban sungno kamdai shu
kakam kabret kabria bat kam dai su tang ka isu jongga was khsik rai bat dai ka isu jong state thi beroi tingila tha iki bakin tukit banya bakin bisar tehen rai kum balawan ra al halabal committee jong was hill hangi ka isi jong sabudi bau nang bahamal koi ula pra bau le marwai ne kam te kum kadak jong kajing pensitong bat kum kadak jong kajing take action yo ne u pesan jongi boleh marwai kat ile ka tauba dosan de penreu ka halabal committee jong salis kala wenno yu kum presiden bat kum balap tai mane la thong do ibu so sang kum presiden do in charge ya was restrict na gonta paniak back prente ban shakri ya ka was restrict ban idak mri go tengi kum ka es committee jong sal bodi ila shimrai men tagasni ba kane galong ro ka jing maham ya baro ki district ki circle ki unit ba kim dai ban le marwai ya kanu no kam kadai kam gabet ne kam ba kam tam kadai ka bakta syai benreu namal la batai charman juga west district yang mandalor ba idai je beri pat insyaallah ada wan kini factory kumba arpole potali shano kalawai jong jak benreu namar kumba la batai charman juga sil ba kini presiden do gilai trik sen kumba paus mbedea kila hukum dia bioswo badai ban ai ursi ya barok ki factory beran hantai ko insyaallah tegale galong gai galong pama bro mensau yengi kumu penreu adang iyo kumi ne ngalam ki ba super khat tang jing kerpat ubreu ane jong tak factory ne kan ta perkhat ya ke jing mensau ba ya galawai jong ta penreu tengah so ka isi jong terbodi bentar wasim kara bahkan kalau ke jing maham om tang ya kawas district hari ya baru kisah ke kita terekam kita keleng jong bernyutrap bah kim day ban ya compromise ya isu jong ke bener jong ke terel but kim day ban ya compromise ya ke dauba ke terel nomor ke sang jenar ke sang ke baterai no benta kita ba jong gari ka jing tuket kita ya sekmat namar kumba ulo pha no we rai ni sutu ada unu presiden jongi dos hel kamton ka ai kumno unle no we par kumno unsa karon ka jing subas neu hada seng dai da kadau ngila wen no ibu kum presiden bat namar ka jutit hi berbor ba kum garul jong seng ba unu no ungelam boron ka jing tuket umla ban batkam ban long kumela